Hayi mina nje ngokuphawula kwami kulento le angiyiboni thina njengabahlali base-South Africa sinawo amalungelo. Ngibona ngazuthi konke lokho kwenzakalayo sekwenzelwa abantu bokufika. Thina njengabahlali asinalo izwi. Kodwa abantu abanezwi bekhale kuzwakale abantu bokufika. Shuthi thina kahle kahle asinawo uhulumeni ezweni lethu. Bengibona ukuthi lento eyenziwa iMarch and March iDudula ilokhuzana iMK Labour Desk neMK yonke kanye nePatriotic Alliance right ukuthi siyenze sibaxosha abantu bokufika futhi ngesize siyeke sizolwa nalo government wethu ocorrupt kuze kugcine thina ilizwe elethu akusilone labantu bokufika awahamba makwerekwere abahambe bonke abantu abala bokufika abangenawo amaphepha nabanawo nje futhi manje sengazi ukuthi bangahamba bonke sikhathele ezweni lethu asinazwi thina njengabahlali bala eSouth Africa sisibethu bayareshwa ibona labantu abantu bokufika abayibiza ngeManager endaweni zomsebenzi bareshwa ibona abantu bokufika fanele ukuthi ulale nabo okuqala ngaphambi kokuba ukuthi bakunikeze umsebenzi mawucomplaina uhamba uya kweminyango ephezulu ngeendaba zabantu bokufika abayilandeleli ngobani ugovernment wethu ucorrupt inkinga ikhona lapha phezulu kwisystem. Ngifuna wonke umhlalo waseSouth Africa okhathazekile ngezwe lethu asukume omama emakhaya basukume abantu abamusukulwa ngamafoni abalwe basukume beze belwe sibaningi kabe eSouth Africa ukuthi singa overpower abantu bokufika kanti koze kube yinini nangumkhwanazi uyabalwisa lapha thina sihleli silibele sibabaza koze kube yinini ma South Africans noma funa sikhumule sihambe ngeenkomo kubonakala ukuthi sidiniwe kanti funa kuze kwenzakaleni ngathi imisebenzi ayikho asisebenza basebenza abantu base-South Africa kugcwele abantu bokufika ibona kuphela abanamalungelo fanele senze njani sidayise ngomzimba ikona lokho kufanele ukuthi sikwenze thina sikhathele bakwethu sikhathele kwanele ngiyabacela abantu base-South Africa basukume silwe lempe yethu sonke akusiyona impi yaJacinta akusiyona impi yaZandile yedwa akusiyona impi kaMancinza akusiyona impi yeMK idinga thina njengabahlali bala silwe asukumeni ma-South Africans kuze kube nini ikhona nekhono nahamba ikwerekwere thina sinazwi omama bethu baswele laphayana emsebenzi amatafula abazokwazi ukudayisa ngendlela ngenxa yabantu bokufika ibona kuphela abanezwi hayi bakwethu ngeke sikhathele uRamaphosa must fall indaba engenziwe iRamaphosa must fall bebekwazi ukuyenza kuZuma ayenziwa ngani iRamaphosa must fall kuZuma yenziwa hayi bakwethu sikhathele mina ngikhathele manje hawu Fusek Ramaphosa Fusek Zai Fusek kwere Fusek Ramaphosa Fusek Zandi ulokhuzana uba namagugu Fusek namagugu Fusek abafuseke bonke noSenzo noCupcake babo sikhathele hawu sikhathele umkhwanazi uyalwa lapha nathi asisukume ama-South Africans silwe khathele mina